Kapi silam fellow thatlam panzai harel lei theilowa a boizol tultula tuna chuan kan thadun ta viawa mase khuate po a harum rum man viau ani voin September ni somni pariat hi limle nuam taka mangturin du sakna chubai kabuk le thau chau ani Belarus lama thil thleng hatang hian bul intran dai don teang heram hi kumsang kha chakwa som pakua indona khan tuna Russia rambung khat angin anom ranga mase indona atop nu sangkha chakwa somni pakhata khan Poland le Belarus te hi lopiangin independent ram anron ritani ram moile naltak ani chung hian anram chunga boina antok vezeu zeu ranga tuna po hian harsana lian tak antok chhotan mek ani Belarus a hian Kim Jong Un te Xi Jinping le Vladimir Putin angdeu hi Khovela antam sot riawa anron in lar belzel ni te poin arin thei rum mai ni janlama khan Voice of America chuan Belarus rorel na changmek tu President Alexander Lukashenko hian kumsom ni pangakalta dai to khan Belarus President ni na hi halo changtran to a chuti hunlai chu July ni somni sangkha chakwa somkwa palikha ani anram flek ka ta hian Soviet Union hunlaya an symbol te kha hada tirngata Russian and hian kong tam taka into poreng ma se anin kar thu hi a thatlon ting tak tak thai ngai lo kumsang ni pakwa jun thavel khan milk war anti mai trade war han lo nei to bok ani tichuan President Alexander hian Russian President in alal hun chung apot sei hi athik deu nge ni VOA chuan tuna an boina bul lo in tran na chu kumtam tak chung Belarus akai hruai nuwa President ani na hi mipuin anning to a mase ama hian thunei na lanai chun jom zel adu wangin kumin sang ni somni August ni kwa khan anram President in thanna an nei pui luita he presidential election a hian ne tu aniti apuangot mai nin VOA hian antar langa mase mipuita chuan vote 60% atanga 70% velin achak lo ani anti vethung hetiang ani maiba ka hian achak lo alho luata wange ni opposition lam candidate chu zela in than malokin akhung bo ni in sai ania hetianga ache tak thutawang hian hun tepte lutuk to anupui Sikhanouskaya chuan presidential race hi achun jomta ani tarlan angkhian vote po an mutrain President Tranglai hi tlangei turami puin andu ania tlinga ain pon luitlat awangin opposition party flag color ni hliap chihrang thrang khumle poster chihrang thrang kengin an pungkhom na salea mi pui tam tak chu police ten tear gas le manrodang mangin nodaran tuma police le mi pui anin tong na salea khopui thrang thranga boina achuak meka European Union chuan President Alexander thilti dan hi anthlop thailo aniti statement anti chuaka United States of America point anthlop lo thu statement anti chuak bok mipui sangtam takin President chu in nuk niam turle in thanna diktak machon turin anphuta mase chutiang chuan auna sa hle ma sela omzia anei vaklo wangle ami puite adim doilo ema wangin France President Emmanuel Macron nena mipuite hian nimin khan an nornale an buaina chu thlop turin an ngen top mai he France pahuai san takle lano pang tak mai hian apom zui ngal mia mai nin Voice of America chuan antar langa voin hian Lithuania le Latvia te tloin romanna asiam ngala Belarus mipuite hian anthil phut France President nena anthon tura open letter hian Androma Polian tak ayo in mi somlin ming ansaina heng pol te hi Belarus rama Polian berberte ani mei chiale mi papo thiar khanna omlova mixing ngai sakna le dan indra be sakna lian tak atheng meka President thilti dan kandau dalna hi minthop turin kan ngen cheni antia ichunga kanin ngata kanring tok cha tunge France President hiti kanria tin khoya nge human right thi alopian chua tipo kanria romle namtan Belarusian mipuita chu kantrapa
tuarnarap thak tak kan police te laka kan tok me kani anti ni zan reilama khan US chuan thu chua siam non lein Belarusian ten president laka daudalna anlan tirme ka hian US chuan athop zelani ti an puang bok hetiang te nuai hian anram politics achirin aboi chur hlea mase president hi ai nu niam du lo wangin mi pui hi antam tual tuala mi sangtam tak khopui hrang an pung khoma USA BLM ho ang em chuan chenari lo ma se sarkar dangin an ngai venvat lo chuan tual chung boina lian jok civil war thangin mi pui te hian an chok chuak ngain an ring ani hei wangin voin hian France President Emmanuel Macron hian an din mun dik tak thretur le President Betur hian ni cham turin voin hian Belarus sa thangin anram chung boina chungchang opposition party lamle President ngai po soipui atum don niin antar lang ani hetila hian US lama po an boruak a hot chhozela Nancy Pelosi ten andau dalna saddan tur an soichungin Voice of America chuan US Supreme Court Judge tur press meet ma apuang le ta min andau dalna sat pole Trump hian nuama te moti mai turin until du lo tak hi atiluingat zela Liberal Supreme Court Justice Thita Ruth Ginsburg ai oturin Conservative Christian Amy Coney Barrett aruat ti apuang ti in VOA hian antar langkhera Liberal ho chu Christian lama po du firlem lo tunlai mila Christian na po kalpui hrelo ania chutiang chu Justice Thita kha ani anti na ani ome tichuan tuna Donald Trump man aruat thar Amy hi chu conservative anti deuh khera rinna thak danglam mai ngai lo Bible in azianga poma tunlai mila Christian na her danglam du lo chi ani anti na ani ome Trump hian he thu hi White House Rose Garden media te ma apuanga US mifing le thiam na sang tak nei dan lama ngai tuana thabik tak nei ani atia Amy Barrett hi afak le ani ti hian Trump hian President Trump khatchungin Supreme Court Judge Pathum Aruatna anita Conservative Christian trio ani tlem han soizui lokila US hian state tin te hian Supreme Court an nei hran thewa kanram angin state sarkar thunei na hi anhiam lova state tin khuan an state chunga chuan thunei na pum hlum an nei ani deuh bera heti line state tina court zongjong khai khom tu le an thu paitha thai tu chu US Supreme Court hi ania a khai khom tu ber ani ti chuan Supreme Court a hian president te hian an lam tang tur dan bo chia puitu tur nilovin state tina thunei na an ken ko thainan hian Supreme Court Judge an mani thlop tu hi an mamo hle ani tila atoizongin afia ber ome tuna hian just te hi vote in tluk awm lo nan number kop kim lo man thin ania tuna US Supreme Court a hian just pakua anom thaya Amy hi apakwana munruak no khatu tur ani Christian nalama po du fir lo tak le nei inang in nei US phal ani nuwa Conservative Christian pastor ten anin nei tir du lo awanga man hial lo tok to te po Obama hun lai khan an om ani kha kharo rel na kha Democrat ro rel na nuaya om ani tuna hian ami hian kha dan kha paithak tumin abai nge anringa aep zonga vote athak chuan dan kha ti top ngal ani don ti na ani federal lamin anti thai pialam le anthunei na pialam thil om nuala Trump hian akhap thai chen chu akhap vek towa mase LGTB ho in nei phalna dan hi US Supreme Court hian anol chuan Trump hi alom khopang achan chu aw hlalian ber kha ani miawa ti hlotlin ngei po aduin arin om ani Democrat lamve thung chuan Amy Barrett hi Senate US Supreme Court Judge nitur hian buk ani dona atling don chuanglo antia Senatein an soi ho hun tur hi October ni som pahnianin VOA hian antar langa mase Republican Party lama dulo tu antam hle ani lo chuan atlang ngei ero arinom thung US election hi country tangin November ni thuma anin thangdon ania akumle January tha president thar lagluna
inauguration ceremony ro pui takin an nei thin president thar lak lu ani ma hian Trump hian abuk don ti na ania tlingai tura beisai phot mai te ang chanchin thar kan han chol wangwanga kan chun jom le na tan foreign lama kan han jin kol thok thoka Ladakh lam le LSC update channel thren khata aom nol to wangin karon da tel ri lo ani viewer jong jong te voin nilen nuam vek ule